Ubadan boklang karangdo Vice President kahanyo trap Youth Council sen kami ulong bakaseng kanayayale nagaptaga syongsuk syongshngany jong kajay benril compare lada kidon kibawan kem mentalan helashay yakini kikentin ubadan boklang ulong hadin bakatanat pulet kala register case ikinelam ke HWC halor ka jinglay penperai ki hing sa ABA jong kibar jela kibadan halum serbi ubadan bok ulong bakum kinelam kaseng sngo kandit na sngo pare ki jing syapan ngati kenan ain kabelaja manlakapor Henry Ukranshay basilyang kakejat syapatok basilyang kakejat syakipaj ba ban long noi lam sambalang ngala jukran ngim so kedet so pher yang jimpan hap section perhap cases ngahi ngakran syai ba silang ngakejat syopaj ba silang perkara lupa patong kabde kesi ban ko nga kila buat ki cases kli idi ki potli ngalong welcome untuk mentamane ban pengat syusuk ki case nga heretang awe wat nang pengat case drug singa wat nang pengat yang ka case kaba ngale kanu no thombore kende kena here ngadon kaji kono duk mentamne ban pedikna ba cak benrew jungi kan chongsuk chongsngai ngan yale nam ta cak benrew ngamper lada kem yang menta tapi kem lasha la sisngiro ngan lej haying hakatiga ying mai kha ko maju manor manor ngaladep ngaladep mat kaji sadat simat ngaladep tip hangno don kanusngi aido hakastiyau ngaladep tip kita balong noi lam subalang don kam ban mat ik tai jing tenju bat nganam soper hero kum usenrang ubah kha kun senang kami hak ji kisha ngila dakran ka responsibility hadin bangilan lay agent inspection kalau dari government here ba government kamle yai hang ni kan mi ka ketin ka ban si ka thom sang la rajin government ka shim initiative ini kam jin nado let's say within a day or two hadin jutu ka jin inspection kila day ban event ini ki tika jingkeli ka ba he mendangalong balai ba ya ukhasi khara tang sibit por la ban kem ka jingjang te po elephant fall hang to mo la lek ban ra ta ka GCB kinong yew nong hat ki ba syong di madan mencoba kendang ka municipal lah kem yakiro ki babu tai krai baret dani jingde baret te yaki bre bade ki bal nilade syai dai kalakran syai wat nak liang jongga cantonment ru bagi diki illegal settler te balai ka government kadang ai lat yaki bakinang syong sa antai haji syah ki por kila lipai dan pergi lagi lipai Assam. Mamus ni pergi di Assam. Kita lagi enjoy tegak ketika tebot mah mana ketika dapat MP election. Kita tebot cete. Tinggi yo jute bagi tinggi sini. Kita wan pai biang bagi tinggi drugs dealer. Namar ko mapitep bi kalau sorbe umdai tang bak syok itu ile setelah hari kisong kiro ki break balik kay sini oleh project ko. Ki badi drugs badi drugs to. Ki balik iki kam nuti ro kita. Ting naliang jong ngi bab don shaleng dan nomor Filipon sutu ngang laju kerenteng nakapor support ngaju keren baka salary jong we government saban sibenai bat ka jingyo na drugs dealer tang daki kenta pia deal la kawar ar sin lai sin itu ka salary nga imat yo don ka jingdu nong jong no kalau penlong ingi ban pendu mensim ya kena gaji kun drugs jong gaji kun thama percent drugs jong HWC i balada ke HWC ka gaji kun percent drugs tiang iman yo bagi tiki dealers dan ki supplier kim man ai shu ya kata black money syaka pocket ke jong tip ngilong balak saya ngi ong we are most welcome nam tak tiki brew ki bo ong bangila lebe ai namar ko mo ong hi baneda jai ban rew dan ban ikun da rib jab rew dal jing tim jing sme kamu sim masinrang kam ju tieng kam ju khawen kata kadika kabang pa ban kren da ka sai syak parthai bar ngangi scam balada pi wan penthot ngi long kum nga ong ka choisi ka long kum ungap utre la ka jong ka jing tre man la ka Singapore bat hap ngi penkelai gitu ka rongap hapo ungap upen warai ko ungap kalong gadawai ya kacak benrew. Tian rela pi bentot ungap pe yo kan tha.